strong, your hands so big, they carry me. Setelah ni wasyaka sini dah, tak berada di sini kerana Samla. Jadi, thank you. Dia orang yang kapangat ni sekolah. Di sini dan dan si teks nam ta ini. Kata tu kat penyanyi uplay, kata uplay ide yang iban yang pergi kumlet ta. Kat penyanyi uplay macam ke tangi pun kata. Wala mentas ni mau pa kadai ka Valentines Day hinggai yung Khynnah ka Valentines Day kadai bitang dam taki ba lane lovers mo hinggai ni kung si Palok ni celebrate ito ka Valentines Day so dan hame ban yawan kai lang si Palok. Halo jauh ni sini ke Balok sini ke Balok ke Valentines mo ba they pack the ticket iya pakai ticket di couples friendship dan bukan relationship bukan jadi tertarik itu gila bagi dia yang tak kita dari taksi couple kan kita buat dia di sini kalau mereka sini jadi sahabat akal yang cuma ngasih bakal lo kesini ke tempat deh atau betah ya jadi ya berdua berkira ber jadi bila kasih cuti Palok juga dah siap cuti nak betal baju spend time cuti tu mah ayo malu mana kesini dia lah kam semua ni lebih kam tak hai pun dia kan keren dia tulis dia juga kan kabar Hi, we want to celebrate like Valentine's Day with our friends and cousins because like Valentine's Day is not only about couples and you know, so takadaw we spend time talking about friends and cousins. Thank you. Oh, how I love Jesus also. It's okay. Oh, how I After that, it's good. That's good. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your words that tells me to you I belong. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. Your heart just overflow. You love me so much. True, you love me so. True, you love me so.